Kaseng Confederation of Riboy People kalayo wan pens kemno ikinong kitkam jongka merdan union haka jingelang kabelalong haka kan riu tarik unailar hajar ar. Ya ketika unit la pens kem do ba bandari renta tiang presiden rangba ketika seng haka ba baro ikinong kitkam jongka merdan union kilashim ka jing penbam smai dau te unong yalam barang ba jongka seng. Kiblasa kilang ki kentup yu finance secretary central zone u shining star kentela bodu general secretary Marcos Makri lembat kiwe dekon. Katkum u presiden u bala ai jingkran hakate ka sngi u loong baka mat trekam jong ka seng kalong ban rat ding khong ka bam sam bat ki samla kilade ban sedang no dalade ban tri ki kam ki jam hala ka jella om ban shuhun ne ban ailat ki bar jella bat ban yit bniaru kumno ban jit ye ki nong yalam ki bakan sai Kamsin banong nelam kamde ya banganda ruspa salon nelam ubadugru udhap banong nelam boglaru udhap banong nelam batre kino kam udhap banong nelam marble rega museum Shakri Mansoba aba fidan ke museum ban Shakri na berita duk nampak senang bertau, nampak senang salam, nampak sipun jin kampung senang jadi kedai musim jadi ba man IT na berita senang salam, mengendai noilam nampak senang salam, mengen Shakri nampak hok juga jadi beliau senang salam. Tak jadi lenti ke ba hapan longkung kinalam, om ba Kau dengan long ngelam, dengan kampung spa, dengan kampung dan bisa, kabum deh, dengan bangsa ni, dengan musim ngelam. Prime Minister Narendra Modi, udah tanggup nak disha railway station, untuk Prime Minister Indonesia. Itu tu beri kesap, dengan musim mengenong ngelam, nak angnut mengenong ngelam, walong sisa mengelam Indonesia. Tak kiki